nanenjani buen bapa manut urangan Cening pianak bapa nijani buen bapa ngawiwitin nyatu marpi tekenang dewe Satwa ane Satuan bapuni sing adolenan marep teken satu cangaki apa ngasih delantur para pideket bapuni menjalaran ban satu bagusan cening miragi apa ngecening sikse ninghan apulwir pituah bapuni marep tekenang idewe Satuan bapuni sejeroning adani buku bapu mapi tekenang cening dadi patintul munyin bapuni marep tekenang cening nganda nganjatan paini buin sing je maunduk munyin bapuni yapin je bapu tu suwireh belok bapuni bes lebih dadi bapu ngelas satu nih anggon bapu mawi terus ne marpi tekenang cening mendasar kena sayang nanging kedek membuat nyet bapuni bener sayang pesah marep tekenang idewe karena bapa mulai lacur nah ulih tu mawanang cecel dadi bapu pulang balik mi teketeni dewa ban bapu lebih lacur jening dua membantang mana ane kuku nanging abesik ane gumanti lajaran bapu di sejeroning kenah bapu ni tuan tu ane anggon pageh sayangi mapiana yen buat kesayangan bapu ni marepi tekenang cening beh sing ade binang buin tanpa tepi yen buat kesayangan bapu ni cening madak sida mangi
Asung warunugrahe ide sangiang widi apoluir pituah bapune nyidayang kening cepan tur mawasane kening nepukin kerahayuan Krana kita Najening pianak bapu luwih mustikan bapune dewa yen buat jani pati uripe anak waluye kati kebiahan tatit tuah jahan dijagati sejeroning dheweke nu maurip tuak ngumbang dini dijagati anira sang bapu marep ditekenangi dewa bekelit dadu mulu bebekelan dheweke sejeroning nudup nyidayang impasa in buat ente anira sang bapu marepe tekenang cening ane dadu sing nyidayang bendeweke lakar ngelempasin Ani ulati yalan Seluirin tatu dikine uyat den tingkah ane madan rahayun tuh jalan jani ulati tut laksanone melepang bedika seluirin laksanane ane madan rahayu apang cutetannya dosane bakat kardini suwirek sejeroning hidup mulun nu gede pesan dheweke ngabu dosa apang side bedikan lakar bakat kukuang atur ning ayang ditiang mater geguritan cangake puniki sane kerembayang antuk inyuman rede kawiletin talar oleh ide wajiwanten ieu kembang negara recording utawi rekaman Tiryu Bali dan Pasar inggih jaga lanturang di tiang malih sambil kapen ke akasa najening lantur dadi satuan bapuni marepi tekenang dewa nijani apang sida napuk kawi ciritan cangake tur sing jeleb-leb sing jeng utang-utang sikse yu jag setate kakas bawah ngieu cangak Mamat bada mengancam mati ih Dewa Ratu Agung setate mat bat menguman-uman ngancam mati yu marepe tekenang yu cangak
bos dosan caine jangan Kini. Ibu cangak. Yani pupuang pikolih laksana ni bani. urip pune lakar bancut Sing bungan pegat. Yani baong ibu ni cangak. dosa nimbone kelewat Apo kerana kita suwirek sing rered-reredan ibu. Ngardinin uruh hara dini dijagate. nyani kasanin baongi bane lakar pegat Jani temokang solah ibu ni ane malu. Pegat geding lah karan bong ibani. Cengak selegak Tuh ketu nyencening satu cangaki maruh ketu yu. Dadi jeg beh deoratu cara panak manyar icangak kening. Dawu melentet layah ye. Masuk ide urip Dewa Ratu Agung Perjani ye biog sek itu ye ngebuh nyumbah ngidiurip ye cangak kening. Lejang sado pisan Nah kini yu yen buat parisolah cang jani rosang kai dekenang yu salah ane liwat menicang melaksana. kewale icang ide hidup Nah yen tua dadi deh buat kesalahan icangan subuh liwat saja icang culen tingkah icang marep itu kenang nyaman yu cendak ni cang apang hidup yani cang nayen subuh saking uli yani nyidayang icang hidup angon kengken je benar ni cang apa cai kekenakan seluirin tujuan ibune ya dian kitan ibune lakar ulurin icang mekendak iboroko bentul juang je keledai kehidupan ijang amanya nayen nyidayang icang tugang tuo
unduk ibu yuyu le yani kehidupan oleh yuyu apa je tage icang lah sampai akit juang je sumur icang seketi turunan telempek sangar lakaran ngaturang ayah teken lagi ibu yuyu cening pianak bapu marwamun tu dah dimunyin ye cangak jani buin ye yuyu nunggal de cai liuma munyi Hakpeng, ibu cangak, doliu ibu ngongkonga. Apa gai mali petan Yen binayang kai ibu mesili-silian jani ganten ibu ni mesilien di jebakat di tujang jani abu kai ibuin beli petan di tengah kaine malu cuireh pekadang ulih telaga ulih umah kaine kemo jani abu icang yen cai tuaranya yen pet sing misi lamun munyin kaini sing ibunya dini mati basang kaine keragatan paragat asak sana ibu lakaran ngepak ngemasin mati bini ketam kedut uli dijek kaden teke sengitan kaini marpi tekinang ibu paragat ibu lakaran bangke cangak cenganyi dayang udia jening pianak bapu marwamun tu dah dimunyin yuyune jani raosang bapu yui cangak nget perjani mesreok bayun yuni singi dayang hengken yu urip ni semua magisi kerana kita ban jiwa parimanan ini rumah sat sebut di kantong yu udiang ban menyal salam sureh akitu dah ditingkah i cangak kujang jani nyeselan nyenakar bang ide nyenakarannya betan bayune suireh kitu pariundukan ieu cangak tur maning jani ieu melipetan benes wong gamil kenak ieu cangak
Apa kerana kitu ban sing jeung utang-utang siksa tingkah yuyu setate jang kejepit bohong ye jangan. Yuyu tetap sedia jag nelik matan yuyu dewaratu dengok uli kerokakan jag tetap ieu sedia gigis meklesetan jag akas sebuin nyangetan nyepet bawangane yogi cangat wih dewa ratu agung kene ieu munyen ni cangat yuyu dong adi nyanget-nyangetan sadoranang ke nyepit bau canget dong kene adi sakit beh gitu munyen ieu cangat kening yogi cangat metorang ilgel ketakutan dewa ratu bokok kuran awak ieu cangat ngetor oleh res-res ajreh kena ieu cangat matane macat mau sanetan pepegatan yeh matan ieu cangak belos katibulun cangak kecening menyineng tuareng ide kurip sing jereredan ieu mekelatan apang kehidupan je ieu cangak ulang ijang apa nah kini Malayu jadi dupang Malay icang bas kini dewa ratu sakit yen sajo lakaran icang mati dongnya nakar ngempuang somai cantu karena icang kangen tekenang dewek ijang sedia manut kadi pengide kicange ane tuni yen sadio rahayu icang hidup kehidupan oleh ibu yuyu seketi turunan icang pang ketemu nyu itu memanjang teketang ibu yuyu saduka icang ngaya sumur hidup icang lakar ngaturang ayat kenang ibu yuyu do jincang bang pecatu juru kedukin kakus na icangnya yuyu kerajaan yang pianak sama kuasa buini canglah soma icang benak tetap beger ke manting-anting goyang semengan juang di kang wancang balu yuyu Sokitan caine udah
aja kita bude nih bone yuyu merentah kurna nih cang lah nyerah ke dagang amanya serahkan icang tekenang ibu yuyu panjakan somai cakolo bagus-bagus nyen nayan iyo salah patut iyo gede-gede icang nak sing kengke kalau sador anang gena yuyu rasa teken pelem buat kaliwat na jening mare kakitu pemat bat yuyu nejani turi ngetor keres-resan yi cangak apa kerana kitu reh inget teken solah yi tuling angkare ngulurin nama na saja icang yuyu setate-tate icang ulurin kita buden kengken kenak icang singgi icang menjangke tekenang kenak nyalanang dayone pengi saja icang sing jereredan setate kenah icange utawi tolah icange ngipik-ipik setate yuyu nage motah mulia nalu kena kijange sing mulo tua kitu apa ngesido bedek liung lah raja berano sake walo ulih nyeteane aluk sing jawak benuyukan apa ngiyu icang lah tu kitu tadi kena kijange saja yuyu ngitungan deweke padi singgi cangkaen ngide ketimbang teken saing-saing miwah kanti-kanti kengken ya kenak pedidi dan dibakat ulurin teke kene wasanan cang jani sab teken manipuan teke cara kebiahan tatit kena kicang angon yanian ning sap sebut tekenang mani utawi ben puan kalang kari wekas asal subuh betak pedidian yang peragat kena kicang kendal lebah kena bakat kena kicangi kaderwakan ane lubuntu dah dibakat laksana ngicang jani kudia liye pedan kadung liwat kengkenang icang kaden ngalit ibi kadong subuh bos keliwat benicang parisolah
Uli jani cang majumu yen cang hidup uli jani jang lakar nyumu ngai kendak ane utawi solah ane madan rahayu masalah ni madan malah seluwir tingkah ane ngaranayang lakaran rahayun tu ane lakar laksana yang icang yuyu decaya memunyi sebab tebang ibu cangak dari beliau ngongkong sebak mampu ibu jani tanang peragat ibu mati ngalangan malibedak enggal jani keceritaya na cening pianak bapu apa ngeside ngalantur kawi cerita ni jani engalang bapu nyeritaya unuk satuan cangaki Iyuyu dekat jani tubo mawasana teked iyuyu di dongo senene pidan lageni ane dahak kerure kak binawo cening dia marane mabejo getuan nah yani cerita yang bapu subuh yu madan teken beten yu cangak ngebaran yu yuyu kapitne kakesang iyu teke singjing utang-utang sikse yang terus kakes bawang yu icangak lama munyi sana sing je pegat-pegat munyin yu mat-bat yu icangak cening jani kai menutugang ngalantur dadi munyin yu marep teken yu icangak ibu cangak jani setonden ibu mati apang maan kai mekelin raos dewek caine cangak nyen kai ni tuni
pesen utawi piteket pituah kainian itu nih ngetang. Jai duwe mendasar cora Suwirek ibu sing jeredan ngardi ane angkare Satata mandayo apos sing pegat-pegat kendak ibune parisolak ibune ngardi ane tuare benah ngapus-ngapus melog-melog ibu nyelih-nyelih yang pantas bang hukuman jani sing pantas ibu buin tepekin ban hukuman pragat jani ibu bangka angon mayake en salah sing adolenan lakaran musti pati urip ibune lakaran ngon mayah dosa ibune solah ibune di subane na cening marwa kakitu umat bat ieu beh kleset jan ieu cangah nage bangka najani bagusan bek-bekan kedaptan matan ceni cengah nu masih bocorah yen muni sakit klik mata ni bani nu masih cai cora pikolik ibune setate ngangon kendak ngipit-ipit jani sebut temokang nage nomor kapang hidup ade nicang kemugutan teken raja penomah oleh icangak sing yen subah elah yani kaing hidupang ibu di subane ngeleb tuh ribu man bebas pasti buin ulah pangah moka sing jebungan buin cai lakaran ngai huru hare dijagate waluye kadi kanto waline yen kanto waline tak banyak hajur sambahan anak ieu mulo pahit dije kementet buin ieu pahit senyaba cai bangka sing dadi bubuin metanggah paragat ibu lakaran bangke tanpa guna nama urip yende hidupan kai dadi tan pekerti kaya dana dini di lemah nu
kehidupan ayat corah Apu kerana kitu bani busing jeredredeg ngardinin ane angkara ni krama caine pupu jani sibu tanggal 1 nih boni teke buah pekardin laksana nih boni ane malu jani temokang ayu mulama buah ien solah ibu ni jelek jani sibu ibu lakaran ngalapin buah pekardin ibu ni cangak terkapit tegat bongnya tur maning kegergetan wih megiat iyu ngapit bawang ieu cangak jani mawasana subuh camplang pegat bawang ieu cangak ni sumbane ijangak cening pianak bapu luih mustikan bapune tuah cening di subane jani ieu mawasana pegat bawang ieu cangak ada mana amalacuan gelisang kiritan bapune yani cening tur melecut atman ieu ni icangak menyujar sunia loka kebuatan atman ieu cangak jani ngungsi sunil lokane cening arma balone ngatahin sang bapu sejeroning tingkah ieu cangak jani lakar pupuang temokan tuh yani ngatehin karmo paluni para kering yang mau dipati ayat lakaran para kering ide sang yang mau dipati ditu dia muluke menerima dan Indonesia paut rek ide sang yang mau dipati patut menerima buah pekardin anake yadian jelek melah dilemah akan salahin dilemah apang side sepaut teken buah pekardin ieu ni Allah kalawan becik
Kapan yen anake nepukin kerahayuan temula jening ulih rahayu mula penangkannyane yen anake nepukin jelek kewiwitanyane masih menjalaran benane tuar benah. Apa itu pemupulan sarwa kena suireh mulo dini ide sangyang yamo dipati matutan jelek tingkah anake utawi ane melah sarwane maendahan subuh dini ade. teman udang lannya Nah jani jening apa ngesi delantur kawi kiri tene raosang bapu jani atman nyalian makumiwah atman ye udang ane taen la nolol teken ye janga padogira mama pagi titir gegar sawah kaning lebat paruang jening pianak bapu raosang jani atman udang utawi nyaliane mekejang pargirang mapagin dadi atman ye janga atmane yo cang bi diwaratu agung diu kelingus jani atman ye janga rayo laka menyakiti apu keranan bapu ning orahang girang atman nyaliane suwirek ieu lan nyakitin jani apang man ieu mah pulih-pulih perlu ieu ni lakar nyakitin mas ieu canga ngawalasan aduh ke kurip apang sepaut ye suwirek ieu lah nyakit-nyakitin duk ieu ni nu hidup dilemah jani jalan luwung kadongsan jani man kesempatan ane madan melah apa jani mantan ningangan apang manut teken tingkah ieu dilemah ieu cangat cening cara bekas no maurip cening pianak bapu anaki negan karmo palu ane berat kengken ke kaden-kaden yang dilemah kalang di jagate suci di jagat niskale ditu
ulah karbaya ini pada madanat moneng cangak mau sono umyang itu di jagat niskalene nanan mapuare yani atman yeui cangak apang man ye lah karya nyakitin cangak maka siap ngajina maruk itu dah ditingkah atma nyalian maka miwah udang adone ngabo tali tutus adone ngabo gegitik nyag-nyagin ye cangak jani raosang bapu nyat ye cangak weh perjani keselak sebun merengang ye cening kimude tan sipi lak ini sangat keberibin dan kikitan gitu kena ye cangak ingat kan laksana cara duaning ieu sing jiredan ingat pesan teken solah ieu ni dugus nu hidup tuwireh state kena ieu ngipit-ipit nyapati najani lantas ieu nyalian ngomong tekenang ieu cangak ya ramangku wa prapti sapuniki kak mangku puniki mawanan mae ngap-ngap kak mangku rau puniki wau pesan iki rau tampe sentian antuk iya puniki nabi mawina ien juwata titiang wau kalih sasih jero mangku nyotot tiang mabakse iri kerke ring telagene puniki mawanang gelis dados jero mangku rauh nutung pejalan titiange sapunapi wantah parindiki isiane mangku sami Ariantuk mangku rauh punika mawanang sami reki kangkat girang puniki sisian mangkune menak muda mangku dadi sintre titiang boyo jelali kaku puniki duk kak mangku nyotot tiang iri kering tengah telaga anak megenap puniki busana jero mangku meteh-eteh megreneng-grenengan manting-anting dong mangkin dados sapuniki ancang-ancang kuatan kari sintring pesan ring dieu punika kegenahan kedun jero mangku
dan maketua bajrone ijama kuta dados kutang songkon jero mangku rauhin punika bajero widurane dados lali jenang jero mangku kegenahan kari naya ngambil pangtiang nawang bajero widuran mangkuni penyakenan jangan dening pianak bapu maru amun tu dadi matbat atma nyalian udangi bih dewa ratu jengah tan kadi-kadi kenah ye jangan kemudian kadi-kadi buine kebandu oleh kabri benyet ye jangan sangat Allah semuanya nyalian maru kaki tu macihne buat ieu yan i cangak ni jani ngawi witin ieu nyalian ngomong besah halus manis muka berbar Muhammad Nasir walu ieu kadipun sengeh nyet ieu i cangak apu kerana kalep-lep oleh munyin ieu nyalian jangan kula kemanangin mawasana jeg cara naki begeuy jangak sing tadi ban ieu ngomong nyalian puin ngalantur nadadi ngalantur munyin ieu nyalian marep teken ieu atman cangake jening kenyer manis sadeban bangan ieu nindar gamayang bapu buat munyin ieu nyalian walu ieu kadipe campuhani madu derawu kitu buat kemanisan munyin ieu ni napi karya mangku dados gaok angob di tiang ngantenan kewentenan anggan jero mangkuni mawana nampak ring jagati riki sapunapi wantah pariunduke jagamu puat napi wenten sang mayadanya napi
wenten anak ngelah gawe riki ring alamani puniki dados rauh mekadi jero mangku jago muput. Dua bapa lacur pisan. Nah cening nyalian ketekaning udang apang danan anak buku cening bebeki tekenang bapu dong lacur pesan ada nih buku bapu. Yuyu enenya kidin Keranane bapu nganteng dijaga titenenan cening tuak iu ane ngardinin buat kematian bapu nih buku jani. Bana pegat Kesalahan tindak bapu nih dugus nu dilemah nih jani baong bapu nih angon bapu mayahin. nebus dosa bapune nguni Dadi apan bapu angkara culeg tingkah bapu ane malu jani menjalaran ben baong tu ane anggon bapu maya. ne jani bapa ngatahin Nasuirek bapu mare pesan nampak di